General Reformando Leranan Timur khusus General Sira e Indonésia atau kolabora ho dibuka restos mortais Nicola Lobato, David Alex Daitula no Selukang. Asesor Principal Presidente República Tenente General Reformado Leranan Timur Tersanes semu visita General Sira Husi República Indonesia nian iha residencia Farol Dili atau consolida relação entre Rairua hanesan nasang wizinho. Ia encontro ne Tenente General Reformado Leranan Timur mos kolea konaba restos mortais saudoso Presidente Nicola Lobato, David Alex Daitula no saudoso Sira Selukang, nebeto agora sedau ketan nia restos mortais nune husuba General Indonesia nian atau kolabora ho dibuka restos mortais saudoso Sira nian. E hoje kami suruh mutu kami Colia, Papa Sinacre, General Sinacre, a iniciativa, hal filme ida. Filme ida que fins de novembro, ou itabel dia kata tina oinga ou novembro nyalara, bele mai fo hatene ba Timor kona ma filme ne, mai halo filme ia Timor ia fati nebe que sei halo agenda. Filme ne moso laos filme anessa ite novela laos história de que mamuk laia né conteúdo funu Timor Leste nenia e anessa memória anessa itania memória anessa mos basir ne memória para mairua geração tu irmã ne label repete tan saída maka itahalo. Durante encontro colhemos iniciativa General Indonesianian atau halo filmagem ida konaba história funu Timor Lestenian ho di preserva ba memória passadunian. E segundo o enhaumos colheu sira kataka e ami Timor ko anona ulu ita maka hasoro malu kila tutungro hasoro malu. E funu nia consequências ita utotatene katak provoca lakon provoca mate. E sira nebeke Timor ya Timor sira nebeke mate barak makhetan no nia rui balu que se dá o queta. Então se ne família exige de liupa ami liderança nebeke ulu comanda funu ne husu ami aminia matene yenebe. Então oi ha kolio sira kata ita mako ulu funu ema husu responsabilidade ba ami momos ba imi. Então ita buka serviço amutuk atau sebele ita bele hetan sira nebeke o ilori ita sedau hetan. Anessa por exemplo saudoso Nicola Lobato, saudoso Daitula, Sabalai, sira nebaki sedau hetan e anessa mo sira seselo. Ne mako ami kolia. Mutu sira maya nene, sira objetivo mai tane. Buat sira nemak hamiti itene relação entre povo roami. Mayor General TNI Purnawirawan Komarudin Simanjuntak senti kontenti bele hasoru líder resistencia Leranan Timur nebe uluk sai inimigo no ohin loron sai amigo ho dikontribui ba desenvolvimento nasang ruanenian. Sambutan yang hangat dan ini adalah posisi yang sangat luar biasa yang dulu ketemu teman seperjuangan pada posisi yang berbeda. Ternyata perbedaan itu bukan membuat jurang pemisah. Hari ini kita lihat perbedaan pada saat posisi sama-sama pejuang. Hari ini bisa dibuktikan bahwa kami bisa bersama-sama membangun dua negara. Mudah-mudahan adik-adik saya yang ada di Timor Leste sama anggapannya bahwa kita semua adalah pamilah sekarang dan ke depan. Oke? Terima kasih, kami senang datang ke Timor Leste Dili karena kami bernostalgia dengan teman-teman pejuang dan itulah harapan kita semuanya. Kami dapat pesan tadi dari Pak Lere yang dulu kami pada ya sama-sama, tetapi saat ini kami melebihi keluarga. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi untuk kedua negara. Terima kasih. Tuir agenda General Hirakne sei visitamos Jardim dos Heróis Metinaro Dili nomos sea sorumalu ho veterano Timornian ho dihametin lasu amizade entre Rairua. Agustinho da Costa, Aderito Jimenez, Jemen.